Kajing kublay yapi kipat jong ublay baro. Nakadaw kajing kempang kabaklempoy perkat jong Father Hilarius Lamare i parish priest kajawai parish. Nakaliang jong kene ka channel ngimla shu ban penmi lani ban peni ya kijingkren bat kijing hikai kiba iju ai manla kaskin engkong jong katayo. Ngin persyang kat bala ban penmi biang ya kini kijingkren bat kijing hikai kumbang iju le nado katayo banwan. Ngis ngausi bat ngau diau ya kene kejing dia kebangim sempoi perkat satya namar kat kum kejing yo i jong kipai reungai hak parish i Father Hilarius idang ikrain baha kamet ba idang krain ro hakayat kayang jong i ban like bat ya be syaki program baper kibadon haki balang snong bat haki CNC. Nah kene ke channel ngi kermen ba i parish priest jong i in yo no kloya kejing kot kejing kia keba idon kam kenang ba indang la ban le bat pendep ya baro ki kam kiba itemu ban pendep na ka banta ke parish. Ngi kerpat ru ya baro ki pa jong blay ban bo kerpang kejing duai kum kawai ke konhon bat kawai ke yeng kasam na ka banta jong i bat ngi kermen ba lang ba kejing esat kamaria kemai beneng jong i Father Hilarius in yo no ya kejing kot kejing kia ke bakham kloy. Kublai shibon.